Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel wona of course hi ta hi la Benny Mayengani the president man leyi nga ta hi hi linka na Rifila Boy hosi ya muganga ya emdeni makumu hey agiyazi loko siya ngheneriwa la man hi ta hi linka vhele la na Advovo Baloyi. Yeah, no mina ha tshamini vhele no hlamala hi ti-clip ta murhangaphandla na Rifila Boy a hi pfuleni hi kahle hi kota ku twisa a ku endleka yini kwala Master T. Let's go. Sure. The king, Rifila Boy. Inkosi yamganga. Inkosi yamganga. Yabona laba chuba. President. Yabona nakufangisa Gaza. Gaza Kiali. Yakumosha na Rafiki. So prepare yourself. Let me I didn't know the Kajikala Rina Kumara. Fechamos. Machangana. Yamagaza Nikuti wasita Msambike Kumane meibona isukile Nikukuti isukile Kumane meibona isukile Kusebela Anzono yamu bundere kukwani Anzono yamu bundere kwano Anzono yamu bundere kukwani Ntirwayo Ile wasiya Gaza ni kome maboko Shaila shakarada kwa kuna wasiya Gaza ya choni. Yeah, so as you've seen or as you've heard, mhaka yeleyo, so hi ta hi expect swa matimba, hi ta hi expect matimba loko ndlela antunoko a ku ri ka Phuzani famba ku ri na Rifila Boy kasi a ku ri Mr Bao, so a yi tirha na Mr Bao previous mi nga ma hleketa hi stuff la so sweswi wa ku ta kha ku Rifila Boy a hi tiku va ta hi line yini ya swi ta kha swi vonaka mara in overall murhangaphandla yi tikomba yi va yi kha yi dume ntongo wa Xitsonga so a reads loko hi kha hi yingisela Phuzani famba leyi a yi famba na Mr Bao a swi swi fika swi fambisana so mi nga ma hi hleketa a yi biweni yona ayi loko Phuzani fambo so ni twa ku murhangaphandla kahle yi va yi na impact ngopfu loko yi va yi kha yi ri ka Xitsonga than other genres so ni twa ku vo ba hi Xitsonga ivi Rifila Boy a fika somehow a cheriwa laha ba byi hleketa mara and stuff like that ni ri se I ntwena ku loko u ba hi Xitsonga ni I promise murhangaphandla swi nga va na power swinene ku va ku ri a bit of a risk yi nga humelela hit but ni twa ku ri risk ka genre letin'wana compared to line leya yona leyiwa
koko a reads ni to ku yena if refla boy a nga kota ku a nghena ka that genre ya hina na xi strong xa ku ba na track veri magwendere and stuff like that. It's a hit yi le ku beni swinene a ni nga vonangi yi na million track leyi na ku loko ti combine wa ti vuya ka around a million and stuff like that loko hi khe hi ti cheka hala ka yena ka YouTube music ni ta zama ku cheka la and stuff like that yi dumile n'wana magwendere and stuff like that mbyana magwendere yo trailer kha yimbeleriwa la n'wana mbyana magwendere and stuff like that. I knew it na hleketa ku ni stream na kwa ni stream hala ka YouTube music, that's why ni tsutsuke million mo sho yi le ka 1.8 million in overall loko yi combine ko one mo sho ku lava posta tindhawu to tala so swi ze swi mi kuma ku swi nga vi kahle leswi mi kuma ku swi endla ku ti-views ta ho tin'wana la mara yo yi le ka 1.8 in overall. Yeah, so that hi yimele swikulu swinene eka marangaphandla Benin president and also Refla boy. So a ni tivi la unless loko maybe vo yi fuse so loko leka ti producer mahla wa swi kota mo ku bana ta mara band swi lava ku hlava yi mixa kahle mara yi na Xitsonga yi tlhe yi va na line liya a nga yi leswi nga yi bisa swona yena munyembani yeah somehow yi swi yuzisa nyana sweswo hi ngo ti producer hina hi tivi nchumu master but ni twini loko swi nga ended that way hi leswo. Yeah, and then the taka Hagiazo la hi linkaku na Baloyi no yi kuma xi henhla mhaka ya kona but ku na swi tiva Hagiazo munhu loko I delerini la swi endla ku ya fika di bouncer na ya chusi or vo body gift and stuff like that so swi komba ku mhaka leyi yi ri ku tikatikeni na because no hlama na mina post nga fika yi tsariwa kwalano hi MF Baloyi law ya lawyer kwalano and stuff like that zama ku hla fast la mina no hlamala kwala so fika yi fika yi tsala yi ku notice se ni vona jele lava nge Hagiazo a ku vulavuriwa hi yena mi nga ni bayizeli. I missed Given Shondani's call a few days ago. Na loko ku ri ku swi suka ka Hagiazo na Given Shondani va nga ni delela hi ta holova ku ya kule ngopfu se ni na ku va serious and I may not give up until I see them in court or prison. Let me teach you, any truthful statement made in this and in public interest swivilelo swa vaakatiko can never be said to be defamatory ku onha vito ra munhu and stuff like that. We all agree that Hagiazo have a right to farmer and dignitas good name, but his rights remain subject to constitution limitation and must be balanced against our rights to freedom of speech, section 16 of constitution, that any other person has against him. This includes the right to criticize anyone, including government and pastors, without fear. Criticism is a constitutional right. As mishwana balo yo ikombisa kwala ngo hayi ku criticize yiri hi vuxona swa pfumeleriwa ngo kana matimba ti advovo yena ho chava yena loko uzwa ho miyela ha vulavula hi munhu ku zemba nyama lava ngora ka channel ho miyela yena na power ya swo so nga na power yana ni mahlweni advovo so yena ku kombisa ku Hagiazo it's nothing yi la ku teka la criticism is a constitutional right. That is why Malema criticizes Ramaphosa every day. It's not a crime. So who is Hagiazo not to be subject to criticism? Constitutional right? Na Hagiazo ange igwajis ku nga vulavuli yena. That's a crime on its own because using illegal methods to silence someone is a criminal offense, and no court can give him an order to prevent citizens exercise their constitutional rights against him, which is to criticize. As you can see, hayi chava n'wina hi respecta ku na Baloyi a ni vo Malema a ni vona ti-bodyguard phelela mani swi phale hi Baloyi mi fika mi twisa ku Malema swilo leswi va kha va swi endla like maybe na ku ri ti-parliament and wa swi tiva ku na ti-bodyguards is safe ku nga humeleli nchumu like swirheko ku nga humelela swin'wana hi yena mi vona ku ringeta vanhu and stuff like that. On and continued a ni ri mi rhuketela vana but mhaka yo loko u sola criticize Hagiazo u ta fonela or u vulavuriwa maphorisa no chavisiwa hi swibamu swi nga ri nawini is a serious crime and violation of human rights.
ka n'wamatatani kasi ku humeleli hi ku ya hi nawu wa swibamu xibamu a hi xo bomba hi xona security a wu yi endleli ku chavisa or ku chavisa tiko security i ku tisirhelela mara na mi twa inana a Dvovo lani loko mi tweni mara loko tikhesi leti hi kha hi ti langutela to tala ta Hagiyas to kokwala channel a ku swihlangihlanga kha swi delela kha swi chingela na nsati wa yena so a mitiku ya le mi a hlula xinjhani maybe kumbexana ka the next post mi nga yi address ku mi vona xinjhani yo loko se kha ku hlaseriwa i nsati wa yona Hagiyas la ma yi kuma yona a Dvovo la ma yona mhaka leyi ya hi continue and road ni kombela loko munhu o tshika a chavisiwile hi Hagiyas hi ndlela yini na yini kumbe valandzeri va yena va Given Shondani mutlhaveri nkulu wa ka Gaza hi yena mutlhavelaka ni ka ti-competition siku landziwa na yona hambi u vona u dyohile swi fanele swi famba hi nawu wo basa mi ni byela va lava ku suwa va Hagiyas phela hi ndlela leyi swi na power tiloyara phela ni ta hlengeleta milandzu yaleyo hinkwayo ni yi heleketa ka Human Rights Commission section 184 va vheta va cheriwa na timali leti va ngo vona va na tona ku ti famba hi ndlela yo basa na ku la nghena ka timali a yikulu nyimpi leyi a Dvovo a yikulu ku yi basi na hi ti-Hawks SRS na ti-NPA va ta phaphama va ri na 8 charges mo ni byela ntsena never call me again boys ta bula hi ti-dockets so va hi fonela ngwenya koko ni swi kuma xi henhla swilo leswi a ni tiku maybe kumbexana maybe a yo tsala yi tsala swin'wana na hi vona na loko va ze va hi fonela maybe a yi tsale swin'wana and stuff like that ni yi kuma xi henhla ni nge ze ni ta hemba sweswo and stuff like but ya kombisa ku yi foneriwe and stuff like that so hey a Dvovo yeleyo yi komba yi ri serious ngopfu mhaka ya yona so a rezi ta hi kha hi vona swilo swi ta fambisa ku hina vo master two report leyi ya tikhesi ni yi rivotisa swa ni analyze nchumu mina na ku nghena ka swa tikhoto swa nchumu hi leswo loko na mi nge zamisa ska banda kombela mi tika subscribe. Yeah, some new developments and Giyani a tlhela ka mall as you can see akusuhani vo McDonald's ha swona ku ta garage la as you can see ma yi vona hi le filling station coming soon ya Sasol ka di-space lexi nga la so hayi hi nga vula ku mhaka kahle nhluvuko wo lavekaka yi ta yi ri kusuhani hayi yi ta ba kusuhana mall hayi yona yi ta generate mali yo vonaka swinene as you can see ka this area so ni hi nga vula ku mhaka kahle swinene ya na mintirho vhele loko swi ta yi va yi kha yi ta ma vona mhaka leswi tisa na mintirho and stuff like that leswo